Djevojke, vi ste izabrane za navijačice, ne smijete nas iznevjeriti. Djevojke, nemojte nas osramotiti, mi smo jak tim. Gdje je Dijana, zna li ona da kasni, pa neće nas iznevjeriti ona sad. Ne znam zašto kasni, nije nam javila ništa. Djevojke, moramo je zvati, turnir će uskoro početi. Ljudi, mislim da nešto nije u redu, Dijana ne smije kasniti. Hajdemo u dvoranu, požurimo. Prvo ide nastup navijačica, pa onda naša utakmica. Da, moj mobitel je na katu, nazvat ću Dijanu, za Boga, zna li ona da je kapiten, osramotit će nas. Hop, hej, la la le, hop, hej, la la le, hej, haj, le. Djevojke, mi isto možemo biti navijačice, mi isto možemo raditi sve kao i one. Hop, hej, la la le. Djevojke, vi niste navijačice. Ne možete biti navijačice, ne može vas niko podići. Da, preteške ste, moja ljalja je tako lagana. Je li to nas provocira? Zato što nismo navijačice. Vi ste slabi, zato nas ne možete podići. Smirite se, mi vas ne diramo, nemojte ni vi nas. Vi niste navijačice. Previše razmišljate o činjenici da niste navijačice. Danas je utakmica, hoće li neko navijati za košarkaše? Ne. Što, danas je utakmica? Da, finalna utakmica. Znate, djevojke, nekako ne želim da se te navijačice tamo prave važne. Dečki, ja bih išao i gledao. Dijana je, znate, kapetan. Ali neću ići iz principa. Dečki, ja ću ići. Ljalja će ovako plesati. Da, Patrik, tako. Hop, hej, la la le, hop, hej, la la le, hop, hej, la la le, hop, hej, la la le. Ljudi, je li netko vidio Dijanu, imamo utakmicu danas, a nje nema? Ne, nismo. Smajlik, nisi njih trebao pitati. Da, nadobudni su. Hop, hej, la la le, hop, hej, la la le, hop, hej, la la le. Ja se pitam zašto Dijana nije tu. Dobro ga, dečki, baš se brinem. Ako Dijana ne dođe na nastup, iznevjerit će svoj tim. Dima, smiri se, nemoj zbog toga brinuti. Stanite, djevojke, Dijana nije u školi. Možemo pobijediti te navijačice još danas. Ali Gigi, kako? Dođite. Hej, djevojke, što vi čekate? Trebate se požurit. Vratit ćemo se brzo. Vratit ćemo se. Baš su mi nekaj čudne. Halo, Dijana, gdje si ti do sad? Što? Pa znaš li ti da kasniš, a kapiten si navijačica? Iznevjerit ćeš nas i neće bit ničeg. Pa kak te nije sramota? Dobro, dolazi brzo onda. Hajde. O, ne brini, neću vas iznevjeriti. Trenirala sam cijelu noć. Okej, uzimam kostim i dolazim kod vas. Stop, gdje je moj kostim? Možda ovdje, u drugom ormariću? Dobra ga, nije ovdje. Mislim da su ga djevojke uzele. Hop, hej, la la lej. Hop, hej, la la lej. Djevojke, oprostite što kasnim, promet je bio katastrofa. Zaglavila sam tamo 2 sata. Smajlik, ovdje je tvoj kapetan. Bok. Dijana, preslači se, imate još 15 minuta. Dobro, djevojke, dajte mi moj kostim. Lalej! Dijana, kakav kostim? Nismo ga vidjele. Mi smo se presvukli i došli ovamo. Dijana, tvoj kostim je bio u ormariću. Djevojke, jel se šalite? Nisam raspoložena za šalu, treba mi moj kostim. Požurite, moram se presvući, požurite. Dijana, nismo uzele tvoj kostim. Dijana, stvarno ga nismo uzele. Dijana, jesi pogledala ormarić? Djevojke, kako to mislite? Upravo sam ga tražila u svom ormariću i nije tamo. Smajlik, jesi li ga ti vidio? Djevojke, prestanite se šalit, nemamo vremena za to. Dajte joj njen kostim da obuče. Smajlik, ni mi ga nismo uzele. Dijana, možda si ga ostavila kod kuće? Ja, ono bio u njenom ormariću. Ali nije mogao nestati. Ljudi, što se događa? Hajde, pripremite se. Daj se smiri, Brovacki, moramo naći Dijanin kostim. Dobra ga, ljudi, kostim je nestao, ostalo nam je samo 15 minuta do nastupa. Što mi je činiti? Dijana, možeš obući moj drugi kostim. Ili moj. Dijana, ne brini, naći ćemo ga. Djevojke, jeste li lude? Moramo naći kostim za nju. Pa djevojke, vježbajte bez mene. Ja odoh pitati ljude iz mog razreda. Možda je netko slučajno pomiješao nešto i uzeo moj ruksak. Nije mogao samo nestati. Mora biti negdje u školi. Ja ću ti pomoć, hajdemo. Brzo se vraćamo. Za Boga, ljudi, baš mi je žao zbog Dijane. Dajte, djevojke, skoro sam sigurna da je zaboravila kostim kod kuće. Ma hajde, Jano, kostim je bio u njenom ormariću, netko ga je ukrao. Ili se netko odlučio našaliti s Dijanom. Djevojke, ne brinite, ako Dijana ne nađe svoj kostim, to ne znači da mi nećemo sudjelovati. Jano, ne možemo bez kapetana. Ne, Jano, ne možemo bez kapetana. Ako nemamo kapetana, ja mogu biti kapetan. Jano, kako to možeš reći? Dijana je naš kapetan. Jano, što je s tobom? Djevojke, ovo je tim navijačica, samo najjači pobjeđuju. Jano, to nije dobro. Jano, što to radiš? Slušaj, Brovasti, Dijana je zaboravila svoj kostim, ali
ali ja ne želim da se moj tim razočara, tako da ja mogu biti kapetan. Dijana će naći svoj kostim i nastupit će. Brovasti, ako ne nađe, budi siguran da možeš računati na mene. Jano, iako nisi kapetan navijačica, ti si meni bolja. Dijana, ne brini, tvoj kostim je sigurno negdje u školi. Jesi li sigurna da ga nisi odnijela kući? Smajlik, misliš da sam luda? Znala sam da danas imamo utakmicu i ostavila sam ga u moj ormarić. Sada je nestao, netko ga je ukrao. Dijana, hajde, ne brini. Idemo u razred i pitat ćemo ih jesu li ga oni možda uzeli. Dobro, nadam se da ćemo naći kostim. Hop, hej, la la lej, hop, hej. Gigi, hoćeš li popustiti već jednom? Gigi, prestani vikati, ti nisi navijačica. La la lej, Dima, slušaj me. Kako ti znaš da ja nisam navijačica? Možda ja nisam kao one, ali ja imam dušu navijačica. Je li to jasno? Razumiješ? Gigi, ostavi me na miru. Gigi, ako si navijačica, zašto onda nisi tamo sa njima? Gigi, trči, utakmica samo što nije počela, bez tebe su propali. Vidjet ćete. Moje vrijeme će doći. Hop, hej! Za boga, Ljalja sad tamo pleše sa njima. Navijačica. Da, ona sada pleše sa košarkašima. Moja Ljalja isto tamo pleše. Otrčat ću tamo poslije ovoga sata. Hajde, trči. Briga nju za tebe, ona je sa košarkašima. Pa što? Kada ja dođem, ona će zaboraviti na njih. Bok ljudi, slušajte, znam da nismo prijatelji sad, ali recite mi da li je netko od vas vidio moj kostim navijačice? Imamo utakmicu ili netko vidio njen kostim? Ja nisam. Dijana, da znam, rekao bih ti, ali ja nisam vidio tvoj kostim. Ne, ja nisam. Dijana, slušaj me, ti si navijačica, moraš sama brinuti o svojim stvarima. Slušaj, Gigi, ja brinem o svojim stvarima. Stavila sam moj kostim u ormarić, ali danas nije tamo. To znači da ga je netko ovdje ukrao. Dečki, ako saznamo da ga je netko od vas ukrao, neće se dobro provesti, vjerujte mi. Dijana, idemo pitati u 10G. Dobro ga, jadna Dijana, netko je definitivno htio smjestiti. Djevojki, znate li nešto? Dima, kako mi možemo znati gdje je Dijanin kostim? Tako je, Dima, baš nas briga za tu Dijanu. Ljudi, dakle ovako, da li netko zna gdje je Dijanin kostim navijačice? Da, ljudi, molim vas, ako nešto znate, recite mi. Nestao je, utakmica počinje za 10 minuta. Ja ne znam, nisam ga uzeo. To nije bila moja Ljalja. Slušaj, Dijana, mi ne znamo gdje je tvoj kostim i nismo navijačice. Ljudi, ovo neće biti dobro. Da li je neko video netkog da je blizu ormarića? Dobra ga, ljudi, jeste li sigurni da ne znate? Dobra ga, neću nastupiti danas. Ne znamo. Dijana, nemoj se brinuti, idemo pitati druge razrede. Dobro. Djevojke, pružite mi šansu. Sigurna sam da ću biti odličan kapetan. Slušaj, Jano, zašto bi ti bila kapetan? Mogu i ja biti kapetan? Djevojke, stanite. Ako već pričamo o tome, ja isto želim biti kapetan. Djevojke, smirite se. Vidite, Dijana još nije tu. To znači da je zaboravila svoj kostim kod kuće i da neće doći. Pustite mene da ja danas budem kapetana, vi ćete biti sutra. Jano, iznenađuješ me. Ti si Dijanina prijateljica, ali kada već pričamo o tome, pustite mene danas da budem kapetan. Sutra ću ja biti. Ti, Jano, bit ćeš posljednja. Djevojke, ovako, ja sam Dijanina prijateljica i gledala sam ju kako uči kapetanski ples, a vi niste. Ne, djevojke, ovo je previše. Postale smo navijačice, sada smo spremne prodati jedna drugu da bi bile kapetan. Da, Nastja, ovo je tajni život navijačica, svatko za sebe. Tako je, ovo je tajni život navijačica. Ja sam danas kapetan. Djevojke, još su samo 2 minute preostale. Gdje je vaš kapetan? Dušo, ja sam kapetan danas. Jana, to je loša ideja. Dobra ga, Ljalja, Jana se toliko promijenila. Nastja, to je u redu. Danas je ona kapetana, sutra ću sve učiniti da ja postanem kapetan. Djevojke, nisam našla svoj kostim, pa mi dajte vaš rezervni. Bit ću kapetan u vašem rezervnom kostimu. Da, netko je ukrao Dijanin kostim. Jana, hajde, daj Dijani tvoj kostim. Dijana, zaboravila sam. Jučer dok sam jela kapnuo mi je kečap na njega. Bojim se da ti ga ne mogu dati. Dobra ga, Nastja, ti? Dijana, žao mi je, mama ga je stavila u mašinu na pranje. Dobra ga, ovo je stvarno užasno. Ljaljo, je li tvoj kostim u redu? Dijana, u redu, ali guma na suknji je totalno pukla. Dobra ga, Dijana, što da radimo? Trener će te smaknut s mjesta kapetana, ali i s tima, znaš. Ljudi, ne brinite, Jana može zamijeniti Dijanu. Naravno, Dijana, mogu. Učinit ću sve da ne budemo lošiji nego s tobom. Što? Jano, ti me možeš zamijeniti? Slušaj, da nisi ti možda uzela moj kostim? Da, Brovacki, da ste ti i Jana niste dogovorili.
Hej, hop, halalej! Hej, hop, halalej! Dobra ga, Gigi. Dobra ga, to malo stvorenje ukralo tvoj kostim. Gigi, zašto si došla? Odlazi odmah. Ja sam kapetan. Ja sam. Jano, mislim da nisi. Dijanin kostim je pronađen. Gigi, točno na vrijeme. Ljudi. Jana, čekaj. Hej, hop, halalej! Gigi, jesi li luda? Zašto si ukrala kostim? Moraš ga odmah skinuti. Ljudi, ne, ja sam kapetan, pustite me! Ljudi, odlično što smo našli moj kostim. Neću vas iznevjeriti. Dijana, tako sam sretna zbog tebe. Dijana, tak nam je drago što si našla svoj kostim. Naravno. Djevojke, tako sam sretna. Onda, ostala nam je još 1,5 minuta do početka natjecanja. Idem se presvući i počinjemo. Dobra ga, Gigi je sve pokvarila. Ma dajte, djevojke, Dijana je naš kapetan. Dijana. Djevojke, polako, najvažnije je da Dijana nije ništa saznala. Idem se presvući za natjecanje. Nikada nemojte raditi loše stvari drugima, to stvarno nije u redu. Pretplatite se na kanal, lajkajte i pritisnite zvonce. Bok, vidimo se. Idem se presvući. Ne možete me uhvatiti.